Kažite zbogom čekanju u redovima, potpisujte dokumenta elektronski. Da vidimo kako e-trust usluge izgledaju u praksi. Kako potpisujete ili verifikujete dokumente elektronski, lako i sigurno. Sve se dešava na e-trust portalu. Prijavite se vašim e-mailom i lozinkom. Iz sigurnosnih razloga prijavu potvrđujete u aplikaciji. Otvara se vaš korisnički nalog na e-trust portalu. Kliknite na Potpiši i verifikuj. Odaberite korisnički profil. Ovo će biti interesantnije za one koji pored ličnog imaju i poslovni profil, ali svakako prolazite ovaj korak. Sada vidite informacije o sertifikatu, broj transakcija kojima raspolažete i birate akciju. Elektronski potpis, verifikacija dokumenta ili postavljanje vremenskog pečata. Da vidimo najprije elektronski potpis na dijelu. Izaberite ili prevucite dokument sa vašeg računara u predviđeno polje. Dokument mora biti u PDF formatu. Možete odabrati profil potpisa. Kliknite na dugme Potpiši. Ako ste odabrali da potpis bude vidljiv na dokumentu, moći ćete da odredite i poziciju potpisa. Kad kliknete na dugme Potpiši, u mobilnu aplikaciju automatski stiže obavještenje. Iz sigurnosnih razloga, svaka transakcija na e-trust portalu zahtijeva da je potvrdite u aplikaciji, tako ste sigurni da neće doći do zloupotrebe. Kada je dokument potpisan, obavezno ga preuzmite i sačuvajte. Da vidimo kako možete provjeriti da li je neki dokument koji ste dobili potpisan validnim elektronskim potpisom. Idite na verifikaciju, izaberite ili prevucite dokument u predviđeno polje i kliknite na dugme Verifikuj. Brzo i lako. Dok kažete klik, dobijate informaciju da li je dokument potpisan validnim potpisom, da li je korišćeni sertifikat priznat u Crnoj Gori i da li je u trenutku provjere važeći. Kod elektronskih transakcija u kojima datum i vrijeme igraju važnu ulogu, bit će vam koristan elektronski vremenski pečat. Ova usluga osigurava povjerenje u elektronske potpise, dokazujući da je dokument postojao u trenutku koji je označen na vremenskom pečatu. Idemo na početnu poziciju. Birate vremenski pečat. Zatim izaberete ili prevučete dokument u predviđeno polje i pritisnite dugme Pošalji. I to je sve. Dodali ste vremenski pečat. Preuzmite dokument. Vidjeli ste kako možete vješto baratati elektronskom dokumentacijom. Kao što smo rekli, lako je i sigurno, a svakako moderno.